سلاوی وار باش هوان نو هیوید کنوت باشن سلامتن چند مجاری می گرین کنه مخواستم سر باخفن به نجات سونار را ام همه به مجارا پیشی امرالی دست بکن قانون مانوی کوته مجلس ترکیه و درکه و جیچ لخوا دیگر چه لخوا ناگره هم اف پاشیجی نچروان بارزانی سوی دچشامه و بحثوی یکی بکن پاشیجی وکشین آمریکا جهولیته چه معنی أنا حمية من يك بيك بالنجاة سونارة بدن بسينو قفتو قوبكن نجاة مرحبا بخيراتي مرحبا سلام ريسكك بتان شلوني مالتي أبا ولا دروا ما رستوران تهوالي كيما هوا برجر دي اكران الدخية يعني باك جراوند كله خوش بشتي ولا برجر عجيب جرمه مروف دخوازه خو بس بيره دورين هنا كيوسا لي كليما هي او جا هناك جيكو ازلمه هناك كليما باش بو هناك ستريم باندر هذا جنبري ما ev germahi giredayı peşveçuni rojlata navi daren ez bawerim yani be hevra giredayı nav germahi rojlata navi tesrafuji dedi cenevreşi Necap hayata İmrali İruçu Cemrezer Abdullah Öcalan bakasiye 3 saatten hevditine ki pekanin u fegeran evet çi derkeve sibe tabi beyanata hayata İmrali ve hebe le emzanın ku AKP luguri dili xwe qanunekî çêkiriye tiştek ku bi Öcalan ra li ser li hev kiribû guheran diye me Mustafa Hasyan yani vaya beyanata Dem Partiye Dem Parti dibêje bi me ra tiştekî neşewirîne normal diviya bu me ra 4 mehberê tiştek ku hazir kiriye diviya bu bida me li ser nîqaş bikira paşê biçe meclisê lê divê tiştekî me ra nîqaş nekiriye hatta serda mutabakata ku bi Öcalan ra çêkirine jî guheran dine ha Öcalan sibê ew ê hêrsa xwe beyan bike li ser li hember vê yekê yani ew ê bibêje me li hev kiriye temam me ya dixwazî em de ew da tespêkin yani vê pêvajoyê de ewa da wek te jî anî ziman yani AKP dixwest ku vê pêvajoyê bi şêwekî li gorî şêwaza xwe li gorî xwestekê xwe bi Kurda bidê qebûlkirin bi raya giştî bidê qebûlkirin lê di nava hefteyê da yani daxuyaniye ku ji hêz alî PKK da hat dayîn daxuyaniye ku ji alî gelê Kurd ve yani muxatabên dirêkê de hatin dayîn gotin ku em vî tiştanekî sedî sed qebûl nakin yani me Rêz Öcalan wek aktörê vê pêvajoyê aniyê li ziman lê ev ya nayê wê watê ku her tiştê ku Rêz Öcalan bibe jî em vî tişta qebûl bikin pêwîst bi me jî bê şêwirmendîkirin me jî bê şîrovekirin dîtinê me jî bêngetin ku em ew bikin yani tiştê ku danîbûn ber PKK yani ber saziyê bi şêwekî ku em bêjin ev ya bi mehan em ser niqaş dikin yani yasaya poşmanî werin teslîm bibin bi şêweyekî dibin ew baskê me da cî bigirin lê bi yek şertî rêveberê we li derva bînin hûn nikarin vê bikin lê PKK li derbarê vê yekanê girek ew daxuyaniyek tişt da ku em vî tiştanekî qebûl nakin di destpêkê da me li we wera li hev kiribû îro ew jî di rêveberiya Komîta İmralî de Veysî Akta jî li Qereqoçanê depê aşkera anî zimaniye tu zanîye ew yek ji wan aktörê ku nav vê hevpêvina da cî dikir yek ji wan bû dibêje dema ku melhev kir di 3 xala da melhev kir li İmraliyê yekem ew bû yani ji 3 xalat hat yani xala yekemîn ew bû yani entegrasyona denk o çerçeva yasayı yani li ser vê şeklî melhev kir û me gote gavê yekemîn em ê entegrasyonekî denk bi gav bînin yasayekî derxin yani çarçovayê wê aşkere kirin ya de emî jî gotibû ku em ê de ew ê de di gavê de emîn da yani ez bi Tirkiye yekem bêjim kim demokratikleşme ve kimliğin kabul süreci yani demokratikbûn qebûlkirina nasnameya Kurdî ev ya gavê de emîn bu yani gavê sêmî jî demokratik anayasa aşaması yani zagonekî demokratik li ser van sê xalan melhev kir bû bi ew ê re
حکومت ترکیه را لی هات و مرحله که حکومت ترکیه بانت شیانی که هیچ قبول نکرد لگوری خواه او کرد یعنی لگوری خواه گاب آبید آنا داد اوی داد وین اکتر اوی داد بیشن بینیم برچاوی خود دولت ترکیه برز اوجالان او پککن دولت ترکیه دس آرمانجا ساز کرنا جواته که به ترور لگور دیت نوان زانینه ام دخوازن جوات که ساز بکن به ترور ترور چی کرده جبوی هم خواستم کرداش و جوا که پی او کنه داخله برز اوجالان جید و از برز اوجالان جید و فلسفیک داید و جید خواستم در روجالاتا ناوین دا یک جوا که ساز بکیم آنجی یک گاو که باوی جیم در روجالاتا ناوان وانگله هانه که تاوان بیدم باو هم بچیو شوی ناو که او جید گوره ویه لیپک که جید و جید ام آکتورین ام دوره خسمی دانن اوا تقریبا 5 ساله ام گاو داویجین ام یک gelki temsil dikin. Em nikarin berjewendiyên vê gelî têkin qurbaniya we. Eger ku hûn dixwazin bi me ra pêvajoyekê bi rê bixin, eger ku hûn dixwazin bi me ra pirsgirêkê çareser bikin, fermû. Pirsgirêk ew me çi em van gav avêtinê ki wen gav avêtinê sereke divînin ve gav avêtinê sereke divînin em dixwazin bê şer, bê çek, bê pevçûn em bi rêyekî demokratîk, rêyekî çareseriyê bin ji vê pirsgirêkê kêm û dirêj ya. Yani divêya da çi wê yani divê jê xwestekê me yên askarî hene yani xwestekê me askarî çinin em dixwazin nastaman me bêqebûl kirin û em dixwazin wek bi şêweyekê legal bi şêweyekê siyasî di nav tevgerê da cih bigirin û ewa xwe pêşwaziyên gelê xwe an jî pêşgotinên gelê xwe di nav vê çarçoveyê da bînin ziman. Devleta Türkiye li dijî vî tiştanekê derke Devlet Türkiye tê yekem got na muxatabê me Öcalan ve Öcalan wek muxatab ji me ra pêşkêş kiriye em jî Öcalan wek muxatab ji xwe ra dînin em gotinê Öcalan ewtin yani qebûl dikin. Lê tê ku xuyakirin di pêş perdeyê da li hev nekirin pirtûş li hamberî hev yani şûr kişandin gotinê tu ji hev ra gotin gêştin encam kê ku ew yani ev tiştê ku AKP ji PKK dixwaze biçek baş gav avê dide. Sivê ew aşkela derkevê holê ka çarçovê tam çi ye ew derkevê holê di wê çarçovê de em bibînin ka çi dixwazin çi naxwazin. Eştera ya aşkela beşim yani qasî ku min şopan qasî ku ez divînim PKK aşkela û net divê jê ku em divê pêvajoyê da tin hebin em bî tiştî qebûl nakin. Raste li helwesta Öcalan diyarkere sibê wê derkeve holê ka qanûn kengê tê meclisê hayete jî heye Kanun hafta pêşeme tê meclisê yani ew kanun êja ne aşk yani çi tê de amade çi ne amade hafta pêşeme wê bînin meclisê wê ji partiya rajvan partiya ku meclisê wan ra pêşkêş bikin li wê çarçovê de ew birjêjin bidiyar ki kavî tiştî qebûl kine qebûl nakin. Tu kesekî nizane ya acêb xwe we yani dem partî jî hay jê tune parêzer jî hay jê tunin ji em ana merak dikin hakikaten yani haya Öcalan jî heye ku AKP qanûn guherandiye mutabaqata ku pêra çêkiriye guherandiye em nizanin ka em li benda sibê bin em derbasî meseleyên rojhilata navîn bibin nava heftê de em pê hesiyan tiştekî dibêjî ser pêvajoyê em derbasî rojhilata ya ez ya bêjim ji te re dizanî yani pir xemgînî heye pir tiştên nexweştên nivîsandin pir tiştên nexweştên gotinê lê bedan dîroka Kurdan bînin berçavê xwe sala 1975 bînin berçavê xwe dizanî yani peymana Cezayirî bi rêvaçûna rêxistina qedepê birêz Mela Mustafa Berzanî û tevgera baştê Kurdistan zan yani ana da xemgîn pir mezin hew didin ku têkî nava civata Kurda xemgîn bikin Kurda bi şêweyekî bînin hamberî hev em ya bînin beçev heftê pênca da jî hat gotin ku Kurd xelas bûn Kurd neman Kurd çûn birêz Mela Mustafa Berzanî çû Amerîkayê çi zan gelek tişt wê de qewmî Kurd têk çû na Kurd hunda bûn na
زن یعنی اویا پیواجوی که مرو به سرد که مرو هندات که مرو تک دچه لیپوسه ام خمگینیا خو او نکین ام برن اوی پیواجوانی که بتنه به ریز اجالان بار نگیره دایم بتنه به پکه که باش نگیره دایی لپشت وان لهامبری وان جواکی که ناوی و جواکا کرد به تشتکی تند خواسته که خو نرازبونی خو آنی زمان و رببگی پکه کشی بیتشی هانی کشی آشکلا دیتن او قبول کردن گوتن که وانتشی هون جمرا پیشکش کن به مددن قبول کنه جواکا ما بیتشتا قبول ناکی تمام بیتشتا قبول ناکی امجی قبول ناکی و از دوی باوریه دا من بیتشتی هانی که یعنی اوی گوری خواسته که اوی نچه نبتن گوری خواسته که ترکیه مخاطبی وانجه مخاطبی وان کردن چه اوی بوی شویجی در باز بیتشتانی که اف پیواجوی زحمتن بقاسی که هم دبینن دقادان نبنتی ویده یعنی بریارا دانینا چکان پشتی شرکی 5 سالان نه حسانه نورمال رکشنه وکه پاک کارکری کردستان ایک و تکوشینا رزگاریه نتوان ددن نورمال یا به کمکوژی حقیقتا تینه تک برن یا جی پر نادیرن سرخبونا خوا اعلان دکن و دولت داگر کرد قطن آنا ایمه شرطن امتی دانه شرطن گفتگوی مذاکره ایه ده دیروکا کرد کردستان ده جارا یکمه لترکیه امنه بیجم باشوری کردستان راسته به بغدایرا دان ستندن بسرکتن بشکلکی ده مدام استاندرانده لده دیروکا ترکیه یکم جاره بر خستنه که قوه تروریست بناسد که رودنه سر ماسه مطابقات گو مذاکره و یا شورش که به تناسری خواهد یعنی مروف نکاره پچوک ببینه حتی ها تکچونه که تونه سرکفتنا که هی نبا خدا امی پاشی انجام می نقاش بکن و که جواک امی نقاش بکن کامه چه بدست خستیه چه بدست نخستیه ام نکارنج داگر کرانجی هیوی بکن لی ام بخواد و دست خواه درخن سر روی آوه لی دوی یعنی ام نکارم پچوک ببینم و مذاکره انجام کنم هاتنه اش برکو هی او کن نجی یعنی ام نکارم باسا تکچونه کی بکن یعنی ببن حق به وفاتی تداد کویاد به تدخوازیم در باسی رجلات ناوین ببن امریکا جهولی وکشیا چیه چه تینش کرداره چش کردان دبه یا اویا نه سپریزم یعنی امریکا بری بدیار گرتبون ده 3 سپتامبر ده ویجی ایراقی بکشاندن بوی و گیرده یا ویجی بکشاندن اجه باشلی کردستانی اوی هزی خوش اوی بکشاندن اجه ایراقی بکشاندن آنا دا ده چاپمنیه ده اجید خانم تایبتی ده چاپمنیه جواکی ده ادخوینم گلک خمگینی هنن امریکا دیسا کرد فروتن امریکا نظام چوا کلن کرد بتنمان تشتی و ساتی نویساندن ادیه هانی که بوی و گیرده اینه اگر که امریکا کرد بفروتا یکم ویو بجیم امریکا بالیوزخانه هریم مزن در روجلاتا ناوین جبه دای ند کرد ند بر ارپیلیل و داره ساز ند کرد بجیش ند کرد زانیان بلا او که هنه دا دنگاسی وان هنه یعنی او سیستم پاتریوتی هم بیشن به تایبتی از زیادتر آگاهی هم درباره او لشکری داتنن لیقاسی کنن او که لیکونی درباره او دا کرد اوانا تشتی پورتاتیفن وانا دخوازن که دربازی جیکت نکه بکن یعنی لحنبری ایریشن ایران ایریشن نکه راست لباشر کردستان ایران ایریشن ایران گلک توندن زیدن لیوانا دخوازن او خود دربازی او بکن اردنی بکن ها یعنی از بیاب بیشیم اگر یعنی قاسی کم مخواند مدوید آجی شوبان ریوبری یعنی باشری کردستان شاپمنیا باشری کردستان بسند کو میرا کتن تکیلیه با راوکی وانات بیشین وان تشکین روتینه یعنی تشکی او نینی یعنی کو هم کرده بپروشین یعنی بیشین وقت روژاوا سیاست کوسا پی ببیتنه وش قاسی کم اج اوش یا ریوبرین باشری کردستان جی بیتشتی هانی که بهیست yani خمگینی کوسه او تنه لی بیتشتانه کشترا بیشن برنامه دیگه جمع خبین اگر که باشری کردستانی یعنی هزین باشری کردستانی به سیاست خو گاوا بیشن اویا خطرناک کلیک مزنه یعنی امریکا سیاست خو چوال سوریه گوهات لعراق جل روجلات نابین گشتی دیگوهره یعنی لعراق اندی هزین چک هزین بسر بخواه رولا وانتنه یعنی دولت دخوازه که یعنی امریکا دخوازه که مخاطب که ناوندی
لهامبر وان هبی یعنی اب مخاطب ناوندی کی بغدای لکوری وای چما بغدای چونکی د ناو کردا دا ناکوکی هنه دوسری هنه yani د دولت هیل باشوری کردستانه tamam yani baş yine که هی قدپه yani کس ده مخاطب ناگریم yani bir ya گریدای د نوا هفته دا سروک عراق سروک وزیر عراق چو علی زیدی چو اوی چو انقره لان دخوازن کردا bir شوه که بایپاس بکن چما دخوازن کردا بایپاس بکن کرد د سیاست خود او نینی yani ne یک هزین yani anada petrola koş Irak'ta derbazı dخوازن bir şeye ki derbazı ev yani ev hezin Amerika giri girintin jiboymin ya heri girin jiboy başlıyor Kurdistan ev yakin ama abori yani dخوازن ev hatta petrol derbazı ceyhanitin ab Bağdayı o yani milyonun niv rojane varil derbazı ev yakin yakıtı dıştane ki yani ev ya tesirik آبوریا گلک نگاتیو لسر اوید که لسر باشوری کردستان اید که زانی یعنی برای او دری هبون در خلیل ابراهیم هبون زم دری نکی هبون آنجی او پترول چون هات نوان هبون یعنی گرچی ویتشتانه که درکت حالی دیزی ویتشتا او کربون دولت دا ترکیه او باشوری کردستان بشیوه که او محکمه که فرانسای milyar و 500 milyon euro devlette Türkiye ceza kir biyadı çapemeliye cinegit Levant işte hani ki bu evi xaternak yani zani yani gelek cara hem derbari bir de axım drojlata navindam projeye ki nut esas kiniye eğer bu Kurd bu projeyi ne amade ben zani yani çünkü ha Amerika ji Bağdayı muhatap dikri Türkiye de Bağdayı muhatap dikri o devlet nekeji Bağdayı muhatap dikri اگر تجربه و آماده کاری خوب کی یعنی تو بیشی اجی هزم جوی کو تو بی اجی هزم گره یک بوید نبات ده هبی خودی یک هزم ام چقاست ده جهدیگرن یعنی هبونا ما وش قاست ده هبه هبونا ما تداتنه لگوری آنهایی هبونا ما تداتنه هبورا کردا تداتنه yani لگوری آنهایی yani بیشوی کو آنها در بازده نا پلان و پروژه خلکی هنه لسر هرمین ما روجلات ناوین ام چه وقت ده جهدیگرن yani BM eğer tişteki çiğ ve disem salamdan datkın. Bir sala hundat ki yani işte kadar hazım beşim hem işte hani ki bu diye hani ki rastiş yani ama hadi gidin ev yani raya geçti raya kurdu zıhtı de seban hani ki rojek zu jidesi keneki tişteki te keneki Zeynep Muradi hevseroka keneki rojet beje demek ki nezde eme mizgini bedin milleti kha eme bahsa yeketiye yani o gavem pırber ve çabvar navetin mesela yeketiye de ama نزانم yani. از هیوید کم یعنی لیباوریم ویتشتانی که نه افغاز هزبن افغاز ریخسن هبن نورماله یه دولت دموکراتیک دن دوید تغییر دموکراتیک دن هبونا ریخسنا زیاده یا لیپیوس نرخ نتوی لپیش هر تشتی بین یعنی گرت یل بر شعب خوب بگیل بر شعب خوب زن یعنی او فلکتا 2019 لباشوری کردستان ام تبد زانن زن یعنی ام سدی سی آخا باشوری کردستان هات هندا کرن یکوت آنا دا آنا دا لویل روجلات داناوین یعنی بیشن dedi dinav kurda da per ev adet te zanin be tom barak anji reveberiya Amerika'yı ev Kürt frot nizam çıkın ez merki evim ya materyalistim bağırıyam determinizmi dedi zani yani encam sebep o encam ji boymun mühimin yani dizani Amerika Kurdal Rojava çima frot çima havd de Kurdal başlığı Kurdistan'ı befroş yani bir şey sebebi hujmara mühimin zani yani evi vakit neki yani Ali Asfrotim Velid Frotim eğer ko bin hataya ya determinist nevi neki evun yani Ali nevesvet İro Trump nevesvet neki iştahane tip yani bewisi gere strateji tecihebin çok da anizman gere strateji tecihebin ev strateji gere ne hezidin ne refresinin gere bir iştahane ki ne tevivi كنت هزين خواستك نتوي ندي برشابي خو يا دي خاطر خو يعني بتشان يعني جارد نكيش برنامج بهستك عرض الدولة يا هم سه دولت هيز لاري نكيش PKK يا PKK قد بينا كان سر اخي لسر اوين يعني اللي هبدونا تبي تاخذك شنو امريكا انجرتك شنو سويسي تي قبول بك سيزا Merkezdeki siyasiya Kurdan Tuna'ya rastı. Ne yani ki çava kabul ki İvanj bu madiştane ki ana da hatta Amerika çava kır be hükümeta nebendiya Irak'la hevkir go pewiste M1 hezi bekek
جهراكين كيش بون شيعي بون نفسه يعني بني صادر بون حزب نيكي بون يعني كسي كل ديش بدر كاتن شاك حتى در باز بوي بون امريكا بآليكاريا سعودي عربستان ايريشوان كر لواندا مدت دای بروان دم دای بروان گره هون خود بچک بکن باشوی کردستان از قربان و از حیدان و اول چند ساله یعنی هون خودی تجربه و خودی اون یعنی دفج پکه که بدنم دفج باکوی کردستان بدن هون خودی تجربه و هون دناو دقادا ناو نتوی دا خودی غولق مزنن یعنی او چه گاو آبید هون چه گاوی داویجن یعنی دزانیه یعنی بوی واگیره دایی بسوی هم بیشن او ده چه نیچربان بازارین وی هر شامه نوسا شارا حتی چند سال بری لباشوری کردستانی او فلکت تاکوانی باشوری کردستانی سر باشوری کردستانی انتبه کشتهانید که دزانه نوسانیه یک اکتور قتلیعام شنگالی ببوری ایروژی سالوگر اوی بویا شنگالی بویا ما جبیر کدام بینن زمان یعنی او قتلیعام او اکو لشنگالی آنین پیکانین یک اکتوری بیتشانه که احمد شارا نبود احمد شارا بود که ایرو دیچی بی وک سروک وزیر سروک کمار دیچی حرمت وی دیچی پیشوازی وی که دیچی بی را هفدیتنی چید که دبه وانشانه که دیروکا جواکی دا دیروکا مرواتی دا دوید زانیان بیشن صدام حسین جی انفال بکارانین کیمیا آوید سر کرده داویدا چی بود مسعود بارزانی به وسو دست خوب دیه و ایرو بریز عبدالله جلان دست خوب دولت ترکیه یعنی بانشانی که نورمال نگرد خودی استراتژی می خودی هدفی خودی پرسپکتیفی تمام خودی پرسپکتیفی بیجی مرون کرا حساب بکه چونکی دی دولت سوری آنها بیه دولت ما کرداجی احمد الشارع موکل سرکومار قبول کریه بیواجوه انتگراسیون اسپیکریه لروجاوا ویا یعنی حفت قطان جهدیتنا نچیروان بارزانی یا احمد الشارع گرانتره یعنی انجام آوی چونکی ما وکی روزاوای کردستان وکی هرمه که سربخواه 14 سالان ما سروریا احمد الشارع حکمت آوی آشامه ما قبول کریه ما امضا کریه و هم دخوازم داخلی وان بون هم داخل جی بونه یعنی هم بونه جی سیده هفته بیواجو یا انتگراسیون تمام بیجی یعنی ایدی او مسئله کی دنه دی مرو باش دیروکناس دکون دوری کیچ قاسوش کریه هبودو چوا عفتکن محکمت کن ایدی او مسئله کی پر پاشیه چه به چه نابجیم نزانم لما تویتشتانه کشتانه بجیم بدان یعنی زانی یعنی تشتیک هات قوماندن سر کردارا سر جواکا کردارا لی کس که حسابی تشتاب دیتنه یا کس که حساب دیتنه یعنی تمام یعنی چی ما بیتشتاهات سری کردار یعنی تمام چی ما هاتیم لجی که لکه در دنیای دیدن هر آفریقای لجوا که لکوم که کتیش که بهانا بقام یک درکه یعنی سبب بیتشتانه که من خطا کرد تمام من خطا کرد آنچه که ماسی می‌اون متشتانه که یعنی تکچوین هندا کرن تشکی نورماله تکاری شربکی هندا بکی یا تشکی نورماله تکاری 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 سرفرازی نبی لی پیوستی گرت ویتشی آنشکر چما یعنی ویتشتا چما قومی ویتشتا چما کس نزانه کس نزانه هر کس وقت او سری گیری قومه دنگ خود ناکه نها ملتن به دولت ملتن به خودی لکدریبن افریقی سنه وقت داعش پیشید چون وان دران دگرن داعش بتنان نبتنا سری خبو وقتی که موسول داگر کرد متفق زانی بود که دولت ترکیه بری وانده کوبانی یعنی او سجیبو تمام کیک نجات نه پیشتی و مسئله نچیروان بارزانی سی به دچه شامی هدیتر شد که مازوم عبدی جی دچه ناچه ام نزانن بلکه اوجی دچه بلکه نه باوی کی فرمی بجی بکی اولوی دری خویا بکیجی ام نزانن لی از بجم قیدی ساجی به کردان و گریدایه به روجاوی کردستان و گریدایه شو هاتنوا
Ejixo qasî ku hat aşkera kirin ve derbarê Rojavayê Kurdistan da jî biaxivî piskirêkî Rojavayê Kurdistanê da biaxivîne ê min mesela xwesta min ez xwedî wê xwestekê min ji xêra Xwedî ra Birêz Nêçîrvan Berzanî piştî Şamê derbaziya wî bir derbazî Rojava biçe Qamişlê yani serdenerici biçe Hesekê wê derê hevdîtinik bi Mazlum Abdî ra jî bi rêveberiya Rojava ra jî bikarin nizanim vî tiştanekê tê karanî nayê ez wê nizanim lê vî tiştanekê derbarê Rojava da yani pêşketinên Rojava da ew ê münaqaşe biaxaftin biakirin tabii rola wan jî علاقه wî bi şer jî heye kek Nejat niha ev rêxistinê girêdayî Îranê pê derpê ew ê werin bêçekirin yek ji wan jî heştî şeh bûye li Îraqê Heştî şabî gruba Sadir e ya rast e erê Hizbullaha Lübnanê ye erê em pê dihesin ku Ehmed Elşara wê were bikaranîn artêşa Sûriyê wê were bikaranîn belkî divê çarçovê de jî ew ê nîqaş bikin ka çawa çê dibe pratîka wî belkî jî Nêçîrvan Barzanî navbenkariyê dike em wî jî nizanin yani Nêçîrvan Barzanî belkî divê hêlê da ew bikiyana da mesela devleta Sûriyê devleta Iraqê hişyar kir ku got hêzên we yani êrişî Sîronê ew ê dikin yani Sûriyê dikin divê watê da hişyar kir lê de rola Hizbullahê da ew wan tune dizanî yani em yani Trump xwest ku bi şêweyekî şara bikarbînî lê hin aktörên dinêkên ê Lübnanê ê İsraîlê ê dinêkên vî tiştanekê nexwestin eger ku heştî şabî bikeve Lübnanê zanî ev ya destpêka ew yani hatina heştî şabî bixwe yani hatina Elşara bixwe destpêka projeya Sûriya mezin projeya Sûriya mezin çawa zanî yani Sûriye, Ürdün, Lübnan û İsraîl van çar hewl welata bikartîne destpêka sed salê da armanca netewperwerên Ereb vana taybetî jî Xristiyan bûn armanca wan di rojhilata navîn da li dijî kolonyalîzmê li dijî dewletên dagirker devletek mezin saz bikin navê vê dewletê jî Sûriye mezin bû ana da ev rol devleta Türkiye girtî dayî ser pişta xwe bi Türkiye ve girêda Qatar û İslama Sunî bi tiştanekê danî ser ber piştê xwe hêzên nekê naxwazin ku şara an jî evan qatilê hanekê li Lübnanê ew bikin çünkü pirrengiya Lübnanê cudayî naşibe ew yani devletek pir bi taybetî Beyrut yani pirrengîne kesî naxwazin tiştanekê bikemin orê zanî yek mînak nava heftê da serokê İsraîl serokvezî İsraîlê Benyamin Netanyahu li Amerîkayê Donald Trump'la hevdîtin çêkir bi rêveberiyên Amerîka ra hevdîtin çêkir aşkela xerîkekê danî ser ew ê ji sedî pênc axa İsraîlê ana da dikin kontrola devleta Tirkiyeyê به تایبەتی ji Rojavayê Kurdistan zanî evî tiştanekê de hişyar kir em bir tiştan me nakin em Kurd serê xwe derbarê tiştanekê de nayişînin lê kesê nêkê serê xwe derbarê tiştan değişîn sedî pênc axa Sûriye bibin İsraîl mesela dibêjin İsraîl dagirker İsraîl sedî yek axa Sûriye işgal dike devleta Tirkiye sedî pênc axa Sûriye işgal kirî o bi taybetî jî heremê Kurda ku Kurd lê dijîn zanî ya kesê nekê serê xwe değişînin armanca devleta Tirkiye çiye çima bi tiştanekê dikin çima û dikin İja kek Nejat canan Kurdê me Bakurê Kurdistanê jî dikevin nava wê şaştiyê ku pêşî bang li İsraîlê dikin dibêjin dev ji dagirkeriya xweber de ji Sûriyê derkeve yek ji wan ranabe gazî dewleta Tirkiyê nake yani rêveberê me partî yani dibê bixin navenda siyaseta xwe dewleta Tirkiye dibê acilen ji serê kaniyê derbikeve hatta tazminat bide Kurdên me ev hilweşandina ku li Efrînê pêk anî dibê tazminat bide çareser bike bana dev ji dagirkeriyê berde bana dibê bibe navenda siyaseta Mina kiptin belyak bername dest pê bike di Rûdawê da mehîpêvîna wezîrê perwerdeyê Sûriyayê gudarî ki ew bixwe ji yekî Kurd e bi dilbixwîn re heypêvîn dike divêje çi dilbixwîn ji yek pirsê vêjê li Efrînê zimanê fermîn ha çi divê Kurdî divê ne Kurdî lê em ew didin pêkên Kurdî bajarê Efrînê gudarî bike em tev dizanin ku Tirkiye
Yani evya minaki yani minaki ruraşi minaki ruraşi yani weder ev bixu Kurd Wezîrê Perwerdeyê Sûriyê li Efrînê kuşserî sed Kurd bûn zimanê perwendeyê Tirkî yani fermo ku dawdoza wêtî yani wî tiştanê kim fermo bira yekem dawdoza tiştî ew camêr bi xwe jî ji Efrînê ye. Afrînî her rast Afrînî Afrînî yani Perwerdeyî li Rojava wê bibe Kurdî çi digot wekî din? Yani digot yani garanti Perwerdeyî Kurdî bidome. Yani Rojavayê Kurdistanê ana da em çawa bijin axek avêtine se ya bêdengî ke pir ew heye pir şêr wî ha pir şêr wî çi divê çi navê ne rêveberî daxuyaniyê din ne kesê nekê daxuyaniyê din yani qasî ku ez şopînim Devleta Sûriyê dixwaze ku li tevê Sûriyê we devletek unîter devleta Tirkiye çawa ew kir bi wê şêwê ew kir dibêjin yani belkî tu nava xwe da mala xwe da an jî dibistanek taybet saz bikî lê armanca wan ne we ku li wê derê yani heremî zimanê heremî yan têkin zimanê Kurdî têkin zimanê fermî armanca wan ne ew Pêşerojê ez viyajîn bedan yani vî tişanekê jardim bêjim yani em ji bîr nekin sala 1975 mînak nîşan das pir dûr neçin sala 2009 newse referanduma Başûrê Kurdistanê em têk çûn yani Başûrê Kurdistanê têk çû Kurd xelas bûn têk çûn na em ber xwe bînin pêwîst em pêşeroja xwe bînin pêwîst em gav bavêjin 5 milyon insanin li wê derê li heremê de hesab gelek tên kirine tek kesek nikarê ku Kurda pêş evê xwe derînê bê Kurda li rojhilata navîn gav bavêjin belkî îro em xemgînin zanî yani em xemgînin lê eştera vî tişanekê dilsozî aşkere bêjin 5 salê neke em wê derê de yani Kurd evê xwedî rol pir mezin bin çünkü yani yani di nava heftê de devleta Tirkiye ava istatik ya saziya wana istatik daxuyanî diktat zanî yani 2 trilyon û 300 milyon dolar li dijî rêxistina PKK mesek dikin înca li gorî şêwirmendê wan li gorî zaniyariyê wan 2 trilyon û 300 milyon têdkarî 10 devleta saz ew jî bi tiştat zanin zanî yani te nikarî Kurda qir te nikarî Kurda têk bidî ku te Kurda têk bî tê jî bi Kurda ra têk her gerem ew bikin yani van tiştanekê ber çava bin gerem rexne bikin rêxistin saziyên Kurdan eger ku tiştê xeletî bikin pêwîst em bi tiştanekê rexne bikin pêwîst li gorî quweta xwe li gorî zaniyaniya xwe em jî gotinê xwe bînin ziman lê ev ya nayê wê watê ku em hêviya xwe jî bîr bikin ya Wezîrê Perwerdeyê Sûriyê Mihemed Tirko ye derê Mihemed Tirko Kurdekî Efrînê ye lê ez dibêjim qey rastiyan nabêje çünkü di hevpeyvîna xwe ya bi dilbixwîndara ra dibêje demên pêş me di li Efrînê me dibistanê Kurdî vê bikin hatta lê zêde dike em her derê Sûrî dibistanê Kurdî vê bikin wa dibistana Kurdî ku qest dike yani watêya wî ew e dersên ji bijarte seçmelî ders yani ne wisa heta êvarê daîmî mekteba Kurdî masa maaşê mamosteyan dike yani ew jî ne rast e mesela bi şiklî ku behs dike beriyan ha maaşê mamosteyan li Rojavayê Kurdistanê nizam çi qas kêm bû û me zêde kiriye yani dawa me ne maaşê mamosteyan e em wî nikarin pesnê xwe bidin garantiya mamosteyan ne mesela me em milleteke netewên kin li welatê me perwerdeyiyekî mutlaq a Kurdî lazim e ku zarokê me asîmile nebin zimanê xwe fêr bibin yani mamostê me çend quruş girtine çend lîra girtine ne mesele niha kek nejat vê sibê min nûçeyek çêkir min di ajansa de hebû Donald Trump dibêje me êrişê xwe li ser me hember Îranê daye rawestandin ji bo demekî pêş ji bo ku Hurmuz vebe
جبوكو مثلا اتوم يدي بداوي به اسرائيل جدي بمرال هفكريه دي ام اريش ايراني ناك Evet. محمد بن سلمان كتيه دوري او السعوديه عربستان دي Yani Suudi Arabistan, Pakistan, yani falan ki devri dar. Türkiye ketiye devri, iki ketiye devri, yek jî pêdiviya Trump heye ku insan bikevin devrê, ji ber ku bixwe de mezin e yani. Evet. Ja ka bibêje wê çawa bibe ji vir û pê ve Trump rast dibêje yan dîsa jî rast û çepî wî kevşî nabe. Yani ya despeka şerri İran'ı ve de ya taktikta İran Trump uçu ya. Trump avli tehdit ke o kasi ku de çapemeniye cihan da mişopan devleta İran'ı bir Trump'la lehev ki. Tamam. Duravan da yani da gor rast yine metiş kusa ne godi bir Trump'la lehev ki. Bun gotun erişneke de peşa roje da emeyav ki yani vakte ji got yani ev naber kesi kud navberi dan wanji ev teyit Davut Trump kud erişe bin seknandın da roje peşe da emkarın ev bikinen reke bin leheb bikinen yani tabi van tiştani ki herkes civaka xod xwaze bi taybeti rojlata navin da civaka xod xwaze gaz ev biki yani motive biki yani İran jî yek ji wan kesay dixwaze bi tiştani ki ew biki yani civaka xwe motive biki li eger ku İran şertên Trump kabul nekem İran yani Amerika ve İran idi. Jordan veledi. Wan santrale wan termik santrale wan ev wan elektrik wan şaniki wan tamam dedin yani. De peşa rojeda hatta peşa rojanda. Lem khasatish ki ne kevejim zani derbari ev da Kurda da khwazin rojlata navin bi gorinin mutkhas az mina ki birde. Dizani dema ku Bush yani Amerika erişi Bağdayı kir ne karbon ev herama kesk ya Bağdayı tekin ben kontrol axu inca ji Bakşure Kurdistan'ı hezin peşmerge derbazi ve derikir bun jiboy ku evle kariye lehereme saz bekin. Cavvedeme rojname Amerika New York Times be seroki peşmerge ra hek bebinik çekir bu ja persik ya per balkeşo bu gelo hune bikarvin Bağdayı xalas bikin ya. Seroki peşmerga dibut jboy ku xwedet ala vi gelî xelas bike bi taybet jwara yek peygamberik şand. Zanî yani navê vî peygamberî jî Mihemed bû. Vî peygamberî nikar vî civaka hanekê xelas bike gelo ez ê çawa bikarvim em ê çawa bikarvin vê civakê xelas bikin. İnca ewa min ji bo Kurdên me bi taybetî Bakurê Kurdistan ku dixwazin di rojhilata navîn da guhertinê çekin, di rojhilata me gela xelas bikin, di rojhilata navîn da sîstemek nû saz bikin yani evê mînakî ji bo wê danê pêwîst gelek yekem em xwe xelas bikin. Tamam. Em xwe xelas bikin. Me xwe xelas kirin em dikarin mînak ji bo kesê dinêkir yani. Kesed neki karin me bişopînin li wê gorî gav babiş. Hani çawa îro em Başûrê Afrikayê, İrlandayê, İspanyayê welatê dinêkê ji xwe re wek mînak dibînin, mînak nîşan didin em dibêjin wan çawa heyvpeyvîn yani pêvajo bi kar anîn gav avêtin bi ser keftin em jî wisa keftin eger ku em jî gav babêjin svê ro gelê dinêkê kesê dinêkê ji karin me wek mînak ji xwe re bidin. Malatya ava na raste ez biterame ser tiştî ku tu dibêjî. Tu dixwaziyem bername bidawî bikin eger gotinê te yê ku lê zêde bikî tune bin. Serçavı serê min gelek kêfxweş bûm. Nava heftê de em cardin yani ew aşkera bû ew çarçûva yasê aşkera bû em cardin derbarê de em bername çêkin em derbarê de baxbin yani. Elbet. Hevan no hejwara spas dikim ji kerema xwe re ji bîr nekin van rojên dawî hûn dibin abone hejmara abone me hinek zêdetir bikin pêdiviya me bi we heye ya milletê me jî bi kanalên wek ya me heye heqete ne wisa kek necat pêdiviya milletê me bi kanalê wek ya me heye em nava milletê me bê terefin di nava milletê me bi xwe de navxweyî de em bê terefin lê li hember derva elbet terafê me kifşeye aliyê me kifşeye rast heta netewî ye em esas digirin
niyeta me tune em xelkê yan jî derdorên me kesekî piçûk bixin yan jî zirar bidine. Niyeta me ew e rewş çi ye çawa ye em bi wî şeklî ji miletê xwe re ragihînin bi qasî ku agahî digihîjin berdestê me elbet. Îja hûn bibin abonekê xweş dibin mala we ava Necat spas dikim. Ez gelek spas kim. Gelek ev xweş bû. Êvar baş, silav ev.